I ćao svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas ćemo igrati igricu koja se zove FIFA 15 Ultimate Team. Ja sam rekao da ću igrati ako resetujem telefon, a to sam i uradio, resetovao telefon i skinuo FIFA 15 i sada je krećemo igrati. Hajde da ulazimo. To ćemo skipati. Uzet ću španat. Vidimo, hoće nam se postaviti. Okej, znači ja sam navikao da kada krenem želim neko da krenem igrati, što me malo tako uopšte na pauzu i izađem. I evo nas, znači dobili smo jedan tekst, dobili smo još jedan tekst, free gift pack. Sad ću otvoriti ova dva peka, da vidim šta ću dobiti. Prvo ću dobiti Olić, odlično, Olić, Buj, Kure, uzet ću ovaj grb, uzet ću kontrake i fitnesse, chemistry star, ću prodati, neću ništa zaraditi. Ok, sam dobro našao. Adriano odmah ide na lijevog beka, imamo gol igrača koji sam dobio u beku. Tu su Olić i Stambuli. Stambuli tu, Olić tu, Revljak, Prspe. Neki ST da je brži. 73, okej, 72, 78. Znači, tebi ćemo baciti. Kova 72. Okej, desni bek. Nemamo desni beka. 75, 75, centra. 57. Ovo je 50. Imali smo ti sebe.
CB, defending 62, 62, on 60. Ovaj je igrač brži. Ruhovski od Kuzmanovića, pa će Ruhovskoj uvesti. Ovako, i promijenit ću formaciju na 4-2 mislim. Imamo CB Kuzmanovića. Nemamo igrača. Imamo ovako. Stavim njega ovdje. Imam nekog boljeg golmana. Znači to je ta protekla ekipa. Andrijano Kuzmanović, Stambuli, Marquinhos, Jolić. To je isto brzo dač. Ovo će malo brzo mira. Zemlja. Došli putovali. Idemo. Počni ovaj još jedan pek, a ne tam povore. Gdje je taj pek? Šta smo dobili u ovom bronzanom peku? Da vidimo. Slučajno sam ojačao. Lijeću pola kalveta. Lijeću ovo. Lijeću ova dva kontakta. Ovo sam beži. Sad još jedan bronz pek. Sosa. Kokala. Zaradili smo para na početku, što je super. Vidimo sada onog super igrača. Sad ću ga pretražiti da vidim da li je brži od onog Japanca. Da ga uvedem u tim. Imam ja i Rara i Suera. Tim ću sve uvesti. Fino. I Hundo. Sosa ima znači i šut, i pas, i dribling, i defending. Zato ćete i uvesti. Doucouré, da bi mogu ovdje igrat, je bolji, bolji od ovog, zato ćete i uvest. Kako se bi... Stavim ovako, možda, ili ovako, su ovdje stvari dvojica.
Pa da ovdje bacim ovo frekvencu. To je dobro. Ovo će biti izmjena. Još ću i tebe na izmjenu. I eto, to je to. I to je to od te ekipe. I to je bilo to što tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro. Ćao!